سلاف ریز تماشاوان هجا بولتانا ساعت 6 ایواری از جوارا پیشکش کن در دست پیک دا گرینگ ترین سرنوچه. در باجار قامشلوی روجاوای کردستان تقینک رودا و رخصتنا داعش تروریست او تقین لخواگرد. شروع پفچون افبارا گروپ چکدار و پیده ده لگوندوار حلب درکد. ایرو 3 سال سر کوچه‌داوی خبرکار اسماعیل حمیره در باز دبن. هنرمند حمزه یوسف لحریم کردستان پشتی دمک جنخوشی خوا کوچه خویا داوی کرد. دوباره سلاف. در باجار قامشلوی روجاوای کردستان تقینک خوکوژی هاتا رودان در انجام ده کشتی و بریندار کتن. جدرین خوجهی جنابا باجار قامشلوی روجاوای کردستان راگهاندن کو ایرو دانی سبه دمجمیر 8 و نیف تقینک خوکوژی لطاقا عرباویه لنزیک دبستان پیش سازی لباجار قامشلوی روجاوای کردستان رودا. هر لگوری همان جدران دانا خویا کرن که در انجام وی تقینه ده ولاتیه کی سیویل جبر گرانیا برینین خوا جیانا خواج دستا و سیویل کی دن به گرانی بریندار بو اجبو نخوشخانه الرحمه هاته و گوهستن سرباری رودان زیان مادی لجهه بویره. پشتی رودانا تقینا قامشلوی روجاوای کردستان رخصتنا داعش یا تروریست او تقین لخواگرد و خست سپی خوده. رخصتنا داعش ترور لسر روپل و مالپرین خوا راگهاندیه کناوندک اولهیه یا پید دوی تقینه ده لقامشلو هاتیه ارمانج کرن. لگور رخصتنا داعش کوشش جاندامن پید دوی ناوندی ده جانا خواج دستانه و اتومبیلک لشکری هاتیه جناو برن. کردستان آگرک به کارگاه که دوشکان کت و زیان به تن مادی بون. لگو رگهاندنا انجمن اجتماعی کردی لسوریه دایا زانین کو ایرو آگر به کارگاه که دوشکان لطاقا روژ آوا لسر ریا عموده کلک نانخانه حسن شیخو کت همان جدره تکسکر کو آسایشا پیده دست پیک ده نه دهشت تو کس نیزی جه بویره ببه و نیان بکشینه. رگهاندنا انجمن اجتماعی کردی هر روها اشکره کر کو اتومبیلین آگر بمراندن درنگ گشتن جه بویره و بتن زیان مادی بون و تو زیان جانی نهاتنه تومار کرن. لباجار قامشلوی روجاوای کردستان انجمن شاخی یا تاخا روجاوا یا انجمن اجتماعی کردی لسوریه جوینا خوا یا نورمال لدارخست. جوین به آمدابونا پرانیا اندامان و به سرپرشتیا چنار جندو انداما انجمن خوجهی روجاوا یا قامشلو بریو چو. جوین وکو هرجار به خلق بیدنگ لسر جان پکروان کرد و کردستان ده پیشی ده برزانی نمر راوستیان. پشتره بحثا روشا سیاسی و پیشاتای داوی هاتا کرن. دجوینه ده به هرگولی آماجه به حریم آرام هاتا کرن. هروها تکزی لسر اکتیف کرنا رولا انجمن اجتماعی کردی لسوریه دوی قناغا زحمت و هستیار ده هاتا کرن. بله تماشاوان هجا لسر تقینا قامشلو از بری خوب بدم نوچگهان ما لقامشلو صبری فخری لگلمه صبری اگر هرگولی درباره تقینا قامشلو آگاهی نو لجمع هبن تو بدی ما گلک باشه. ويسبه دان سبه دورة ساعات 8:30 طاقة
رهلاتي قامشلو البيشيا دبستانا صناعة جيرتي قوتن خوكجا كيد هندري تنبيلة كده الورا وستي أبو خطقان ود أنجامد أندامك السعيشة هات جيانا خوش دا وهناك اي قول دويدة دميد الويدة حاضر بون أو جي يك كسك بريندار بويه أو جبرن نخوش خانيه ود جيد أو الويد أو دبرهات دور بيش كرن وهيزن أو لهيل واندرا كوم بون والدور أوي بويري ري قرتن او بوير الجور قد قالك اجانس هذا ديار كرن قو داعش خالي خدي درخست وقود قوان اف بوير كريل خامشتو باشه روشا بريندارن او كاسيت بحث كري روشا وي تشاوا انها الجور اگا هي قو برين نوي نقلكي جرانن سبكن او تي درمان كرن لنقوشخانه كي انا الباجاري خامشلو وروشاوي نقلكي خراب باش نهار روش بقشتي لقامشلو تشاوايا روش بشتي ويبو يري هناكي مترسيد نابا ولاتي عند تشيبو وبشتي وي داوني نيرو التاخا غربي لسر جادايا عمود جيرتي قوتين لوي دجي دكانك مظن يا سفنجان تشي دكي ودفروشي او جي اغركي مظن لوي دجيبو ديسا ولاتي تف برب ويبو يريفچون و اگر قالكي مظن بو دكان دردورا ويجي دكانك دكان شوتين عيادات تختوركي هبو اوجي قالك زيان جاي هات شوتاندن لي اگر هات بمراندن وت زيان جاني تنبون لزيان مادي اوجي برمزن بون او قالك خسار وان كسابو باش صبري صدام چلا دفيدا مضاويه دا تقين لباجار قامشلو زيده بونه وكو گوته دیار کرن گو اف پشتی گو تو بیج لسر دبر آرام چه دبه قالك بوير التقين لباجاري قامشلو چه بون لباجاري حسكي باوايكي برمزن روجانا ام دينن بويرن تقين واقر يعني وكو گوته خو اكرن هنك دوين بدن ديار كرن گو اف دبر نا آرامه یا آرامی جر لازمه اف کیل دویه اف کسانا کیت خوازه و نه بده دیار کرن جه خلکرک و اف دبره ما نا آرامن ام هیجی ام نزانن بجواندیه کی اف مترسید نابا ولاتی عند دیار کرن يعني مترسيه داعش حتى چرا ده که لجم خلق روجاوای کردستان مایا پشتی گو هات راگهاندن گو داعش نمایل دبرن کردی و دبرن در دوره وینا و عالیه پیمانه ناف دولتی جی هات راگهاندن بشویه کی فرمی گو داعش نمایل لی پشتی به دبر آرام گو ته بحث کرن دیسا ته اختیار کرن گو بحث داعش دبه مدرسیا درکتنا داعش ته گو تو بیش کرن افجي تي ديار كرن جو نامنه جهبرت شينن كا افي دولتن خدي هيزن چه بجوانديه وادبي تشتيل هيا هيجي نزلاله باشه بصبري درباره کارگاه دوشکان تفی کوتا به هنکی بحث کرد صدام چوبون او آگر گهشته و کارگاهه لگور گو خدا نوی دابو دیار کرن گوج الکتریک آگر آبیت بو هن او اسفنجن دوی کارگاه ده و آگر اسفنج آگر زو پیت که و گوزانی و نما کاری بون دور پیش بکن و حتی گو آگر بمراندنه هات بون و کاری بون گوی آگری بمرینه چند دکان شوتین ده ویدره ده صبری دكانك دكان ويد زيان قال لك جياوانا عيادات اختورك درانا هبو اوجي زيانك مزنقه هاي او جي سفنجا بتمامي هات شوتاندن تشتك تيد نما زيانك مادي قال لك مزن ويد بري صبري زيان جاني تنبون تن زيان مادي بون باشه قالك سپاس نوچگهان ما صبري فخري جه باشار قامشلو تل گلمبو وڵاتی ئێرانê هەلوێستاخوا دەربارەی ناوچەیە ئارام یا ku biryara were avakirin eşkere kir û got ew navçe cihê fikarê ye. Berdevkê Wezareta Derve ya Îranê Abbas Musewî di daxuyaniyekê de got daxuyaniyên vê dawiyê yên Amerîka derbarê avakirina navçeya aram li Baku Rojhilatê Sûriyê an ku li Rojavayê Kurdistanê istîfzazî û cihê fikarê ne û got ew liv û tevger gef li ser cîgiriya navçeyê ne û destêwerdaneke di karobarên navxwe yên Sûriyê û dê bibine sedema
تونکرنا آرامیه لنافچه. دو بشوه شروع پفچون نوارا چکدارن اپوزیسیون و چکدارن پیده لدردورا حلب درکت ده انجام ده کشتی و بریندار هبون. لگور جدارین سر به اپوزیسیون سوریه اشکره کرنه که گروپین چکدارین اپوزیسیون سوریه دست به ایریشه که سر چکدارن پیده لدردورا باشروک المارع نوارا گندن حربل و شیخ عیسی کریه و پینج پیده دوی ایریشه ده جیانا خوش دستانه. همان جداران دانا خویا کرن که هجمارک جه چکدارن اپوزیسیون سوریه دوی شریده بریندار بونه و جبو نخوشخانه هاتنه بگوستن دا کو چاره خوایا تندرستی ببینن. بله تماشاوان هجال سروان مجاران و مجاران نافچه آرام از بری خوب بدم قامشلو جمع میوان خواه برز طاهر حصاف اندامی امیداری گشتی انجمن اجتماعی کردی لسوریه دم باش برز طاهر دم باش اگر تو دنگی مدکی چما ایران جه نافچه آرام جه دامزاندر نافچه آرام لروج آوای کردستان دلگرانه و نرحته چما نرازیه اتزانه رو رولا ایرانی دندر سوری ده يعني بگرگی خویایی يعني فاو دو خازي او دبيني جوج ايرو او اي خديه سوريه او دبيني انه افتشتي جانا قال هرما ناوشايا ارام ديتي كرن او وقت دبينين انه سبي سوري وتشتن نول ليتشي بدن جفي تشتي ودخازي او جي وقرولا خويا بدا خويا كرن انه والله با از يعني از وقت سوري دي از گرینگی نامه گلی که مزنه و دوی از دوی ناوچه آرام دی اجی حاضر بیم و چلو و ناوچه آرام چه ببین. تزانه ایرانی جروجا روج دی کریزا سوری دنه او جی جزء کریزه نه لینو وار تشتهایی رو بسر سوری هاتنه دستوایی پری قریج و تعذبون الملت سوری کریم. فاو دو خازن شد ورا جهبه دستوینات دهبه. ونو جدنا إيرو تزانيج إيراني وضع وانا دهندري قال لك زحمتي تزاني ضغط أمريكا لسروانا وأذ علاقاتي واو أمريكا تصاني برو بشقاسي بكجا عالي درة لا دخازي تم إيراني أو تشتوي هندر جو قدر خيني جدلفا فإيرو أوجي غيرو لبليز إنه والله أز قبول ناكم إنه ناوچه آرام گوگه لذي منطقه ما تشيبب باش برز طاهر حطان هون نزلالیک درباره ناوچه آرام رکافتنا امریکی و ترکی ده هيا شما حطان هون نزلاله و نه اشکر نسدم چنه باوري امد يعني امريكي كير افتشتيجي كير انا افرق كفتنا نقبه و تركاجي تشيبود باوري امد ترك امريكي عفوا امريكي دخازن جوج بوقت مثلا وقت بليزن يعني انه انا او شقاسيه او دقطه تركا ودخصك وقدر باز من هندري بيارمي او باش خص يعني بالله رفكتنا قلنا قبا واتشيبو وباش خص جوج الهجومات تركي باوري عمدي وتشتن شيبر بندي يعني ما قبا او تركا بس دي انا اموك كورد اموك الجمعيه الاجتماعيه كنت تزاني رولا ما زلالت في آليدي إنه أم ناخذ أم دخازن جوج أم نبشة عرام جوج شيبه جوج دنال وقت اللي دولتي خدي هز مظن وك أمريكا وك أوروبا جاودو هندري في نبشة دبن جو أم كاربن ملتي خبر باريزن وداويد أفكات اللي هرمي جو أو كاربن ريبريا خوا تيك بينن يعني. باش ميكانيزم ويتشاوبه يعني نبشة عرام ام بیژن و چاوره جیبجی کرن و با آشتی به یان با اپراسیون کلشکری به تبی کو هگر پیده بوره گر باوري عمد تدبيني يعني روبروج او راكاندنا هي دي انه والله اوجي دخازن جوج ابنا شيء ارام جوج شيء ب 5 كيلومتر و 8 كيلومتر و 4 كيلومتر باوري عمد تل تشكي لشكري تنبي يعني امد باوري عمد ويبقى اشتانيت شيء ببقى نفسية آرام
وجوجي تعدا لفي ملتنا او يعني ترك تزاني يعني دخوازن برنجي كي درباز بين وقت شلو درباز بون عفرينه باوريا مد ما دام جو امريكي دفي هرمي هنا وتجاري وقت مثلا عفرينه تشنبيا باشا تركيا يعني 32 كيلومتران حتى 40 كيلومتران دخوازه تركيا ورا جيبجي كرن وقت باوريا مي وقت از يعني دبينم جو تشتي هي وتشتي جو امريكي ايرو لسرد ماشين وقت ما جيت تزاني يعني هذا ما جي وقت الجبنان الاجتماعي كرد ديتن يعني او تشتي ترك دبيجن تجاري بيك ناي مثلا 60 كيلومتر وتشتي هي بين وتشتي هي بين وبلكي حتى 4 كيلومتر جوجي او امريكي ونقاط مراقبه هندري بين الشيء بين وجغيري يقولوا باوريا مدى ويتشكي دي تنبيه باشا نها يعني جداهيد نافبرا ركفتنا من بجي ونافشاي آرام دا ويتشبه لا من بجي دورين هفبش هنا اللي حطانها تفيكو 2 سال درباز بن نكت يواري جيبجي كرني دا او جداهي ويتشبه نافبرا ركفتنا من بجي يا درباري نافبرا تركيا وامريكا ونافشاي آرام لروجافاي كردستاني ام وقت بينين يعني بس لا من بجي تزاني او علي روجافاي فراتي يعني او وقت بجي او طيبت منديكوي خاصة يعني فأو إيرو تزاني معنا ودي يعني مثلا ترك دخاس إن بتيكا بن هندرة من بيجي ديجي لويش غير أمريكا نهشتن جوجين يزيك بن لويش غير تدي نقاط مراقبة دور دي تشكرن وعسكري أمريكي وعسكري ترك أو دويش غير دور دندرن وتين حتى الوقت تجرو دس عليه واجي نكاربن حتى إيروجي نكارن ونا بيك بينن بدباوري أمدي وروج هلاتي فراتي وروجافاي فراتي وتجارينا بو كبدو مادام جوج الهيزا امريكي ولو بخرت وروبرو خرتر دبي وتدبين روج بروج سلاح كي قال لك جراني مازلتينه فاز باوريا بكم هنا وقت مثلا من بجيبه باشا برز طاهر هنجي درن تركي دبيجن كورا كافتنك التركي ورجيم اسد هيا لناتك اسكريه بس هما بحث اذا كان كوج بو در خصنا يفاجي جنافشا ارام هون تشوا فيك دخولن داوي ازيدس اشتر فاجرين يعني مثلا نبدا انه ولد دست الرجيمي وبدست تركاده دست الرجيم وتركاده بايا دباوريا مدي ويزود ابتشتهاني بكرنا بس وقت مش ترجو يعني ايرو هيزك مظن ده هريم عمد هي هذا هيزا مظن او ريذا بريا ذي هريم يدكي آلش كري فأو تشتهاني ويتردد بين سيوانا ويد شبابه سيوانك أمريكي شبابه تشتن هذا انتظامي بروبو أفقاس شقاسي وبيدي درجم ريجيمي وتل درجم ريجيمي يجي بس داوية داوي ايغو جي كاربي بين عفتي آرام بكي وبيبيني او أمريكي بن يعني هرم آرام ويدا برجوانديا كردان دبا از بولو ليدن هرم از بيجي مادام جو أمريكي ليدرن دبي بس تشتك هي ليدري دبي أم وكرد دبي أم وكرد دبي أمجي بالوجوي خبن هرن بيلكوي درينه بالجردوي ملكوي درينه دبي أم هرن ويدري وأم خرد كار بكين أم جوار بيجن هرم هان دبي هرم كردي بي ام وك كرد دبي رولا متى قال لك خرد بي جوجي روجي بي ام ظالم قلتش كي ماجي وقت بيجي اما كرد دناب بين الشيء ده باشا برز طاهر هون وكو انجمن الاجتماعيه كردي رولا وكو انكسي وهزن وي لشكري هنا لشكري روج ويتشبه دوي هرميدا او تي وتايرو تشتزان روبرو تشتين هرتني يعني موريا مدى ويد روجي بيدي وقت بختاجه الهريمة آرام شيء بده باوريا مدى جرك يعني لشكري روج أنا آماده بين حاضر بين بكيجا روجي جوجا أو أمريكي بين سقين بندوري درباس كن في بتنسيق وقتها جوتشي بدنا قضا لشكري روج وأمريكا ده ويشغل أكيد وترك جرازي بين جوش بونا جوجا تجاري وقت بيجين جيراني مي تركاجي جوجينا عازبن انه والله ضاي هريم تردي بو آرام وتي ترس لسر سينور ما سينور جالية تركادنا مينه
وقال لك رولك قال لك خد بليزين واول لشكري هاني وروكج روجاجي وببن وكسمبول كجمر انه والله اظهري ما نافشي ما ارام بباريزي باشه هنا آلی هنه دبیجن کنافچه آرام و ببه سدما حزام کدن و گوهرتنا دموغرافیا هرمه و چوا ویکه رخنا دکن از ویچار وقتا گوگی ایرو ترک دبیجن وقت لشکری قدر باز بن ودبيجن ان والله ام لاجئين وقارين ان ما ترسينك هي او لاجئين عليه ادلبي وعليه حمايه وعليه حمصي درباس كدلنا نفسه بس باوريا مدي امريكا ارجي ردكر بله جو ايجو بين ايامي دبيج هريمي بل شيء نابت يكي فرضا دربه حمص به يا حما به يا شامي به يا حلبه به تبيني ذينا شيء خيابو يعني وقنا ما امريكا تركاره قال لك زلال بو جو هون شينابه لاجئين نج هريمه ومبين هريمه گلک سپاس بو برز طاهر حسان اندام امیداریا گشتی انجمن الاجتماعی کردی لسوریه کوت میوان منج قامشلو قلب بو گلک سپاس بو بله تماشاوان هجان هاجی از برای خوبتن باجار کامشلو جمعیوان خواه برای حسن صالح ادام کمیته سیاسی یا پارتی اکتیا کردستانی باش برز حسن اگر تو دنگی مدکی امیج نافچه آرام تصویب بکن شوای هری باش نافچه آرام سیناریو هری باش بو کردان چیه؟ سارا گوته بریا ایکو باجان یا باجان تدبینن گوته بدردین
الذين قلت يوم حاضر بجار هذا زيد بوا برز حسن اگر تو دنگی متکی پرسامن او بو درباره نافچه آرام چما حتی نها نزلالیک درباره نافچه آرام دهه رکافتنا ترکی و امریکی و نها گشته کیجان قوناغه اگر تو دنگی متکی برز حسن برز حسن تلقى مني بله بله تو دنگی متکی برز حسن پرسامن او بو نافچه آرام گشته کیجان قوناغه چما حتی نها نزلالیک درباره نافچه آرام دهه از به مسألة قال لك أصية يعني أمريكا نري إنه قال كي قرم تخوازن هيريشي كردستان روج أبا بكن وكا سربيهاتي عفرين ليجي بكن لي برجواندي أمريكان في تشتي نابجرينن كاريبون تركا راسينن بوي لفكرنا جو ودك اوبراسيوني الاليه تركا شي بكن وهن بهن گفتگوی بکنه چاره سریه باوری مدى اب مسألة قال كي تفليها و برجواندي امريكا وتركان وكهافن يعني ترك تخوازن دوري داگير بكن والقور برجواندي خو برتغريكا كردي تنا بكن وجالي كي ديفا امريكان جي تخوازن كرد لسر خاكا خوبن وبيكاتي ديجي وبرنبري دستي وردانا ايراني دستي وردانا تكو دولابي رجيما سوري وهفالبندوينا يعني دخوازن دفر مني آرام وأفكاسيقو برخدان كانت في دفريدا ما فيها باراستي بن وكا أمد بينن أنه أف مسألة يعني نها ثانية وترك باوريا مدى أمريكا رينا دي تركاق وبوي رنجي وكا عفريني دستي ورداني بكن وقال لي مجي في تشتي قبولنا كان جمانا من اجتماعي جي أمتبن تجاري قبولنا كان قو ترك دستي ورداني بكن ولنجي وابك في هندوري كردستان سوريدا أم دبيجن الجور بروجا روجلاتانا براست أمريكا ودستي وردانا تركا نهيلي قو ويرنجي وترف بازن وأف مسألة وكما قلتي خشك زلال نبوة دم بي هن بهن وبي خياكرن ليا هاري جرينجو او يعني هيريشي تركا هات مرة وصاندن وترك سينورك جوار هذا دانين دبي مسألة قفيقو لسر قليمت كده باشه برز حسن سينا محمد سركردايا قصد دبيجا كو نافچه آرام و باندورك اريني لسر عفريني بكا اوي چاوا نافچه آرام لروجالات چمي فراتي و باندور لسر عفريني بكا از نزانم يعني مسألة او تشتكي دي يعني مسألة عفريني از بيجم يعني جف جدابونا لي امكارن بيجن دا خوازي مدجي و اتني انجمانا اجتماعي وكسي كردي ولات باريز جي امريكانا و جي هفبنديانا دولتي تخوازي انو دفري كردستانا سوري بتبايج عفريني تا كوباني تا غريسبي تا جزيرة تبدأ بن دورا نافشا آرام ده يعني جبرگو پرزگریکا کردی یک پرزگریکی گلکی آسیا و پیش روجا سوری و نل سرحد به وقتی گو پرزگریکا کردی چهار سنه به یان دورا کردی نه آرام به یعنی دوری کردی هوا گریداینا و برجوندی ملت کرده و هوالبندی ملت کرد وک امریکا ایگو ویدم یم دبین برجوندی ما دگنه هفدو يعني تي خوستن انه دورا كردي تبدا آرام به لي او مسألة جو تاقهدارية متننا انه سر عفريني تشتكيولو بلز هيا نخويا يعني. باشه درباره هلوستا ايراني يعني ايرو يكم جار هلوستا ايراني هاتا خويا كرن جي نافچه آرام لروجالات چمي فرات يعني جي روجاوه كردستان نرازيه دلگرانه صدام چنه قالو وكما قلتي امريكا بروجاوي روجلاتا نافراست دخوازي سينوركي دستي وردانا ايران يرديني وايران دريا درباسبونا وي دفرا جزيره وروجلاتي سوري دخوازي بردوام بكي دفي دفريدا و بجيريا رجيما سوري بكي وبلاني خوي دفريدا
بجيبك اف جالي امريكان و ناي قبول كرن وامريكان ويبخوازي جو سينور قرتي بالبر ايراني وكسيجو السر خاكا بيدا فري روجلاتي فرات الجور برجوندي امريكا بن وريندنا ايراني وهذا البند جبولو ايران نبد لي و ببيني انه اف هابونا امريكا الدفري ويدوستينا وريل بر هيريشي وقطب كم دستوردان الدفري دو باشه سيناريو هاري نزيك جه نافچه آرام را وی چند کیلومتر من گلو 7 14 32 وقت ترکیه دخوازه وی چند کیلومتر لخوا بگره ابجي نقل لك زلاله يعني او بخوا يعني امريكان خوازن هنجتي تركا ببرن بيجن هجرون طوبات ترسن اي دستي هزي سوريا ديمقراطيك امي وادوري سينور بخن الجور دريجايا تاثيرا توبي يعني يا او توبي دريجايا وكا 5 كيلومتر يا 4 كيلومتر اف الجور يعني مدى بري توبا يعني افي بي حسباندن اف نافنا مساله عسكريه ابناء او بهفره قفتكو بكن ام فا تشتي سري لشكري ام بيدنا اقدر باشه كردان خو اماده کرنه کو رولا خو دوی نافچه آرام ده بلیزن شخو افيا كيمانيا مزن افا يعني اي موك انجمان اجتماعي كردي ام دبينن انه امو امريكا كارن برجوتي ما بكن هافتو وبدنا عيني تمدا قصد يجي بيجي برجوتي ما بامريكانا رنا هقا راستا اف وقت بيجي مصير كردا كتيا وقتك خطر ده جرك هيديجي الخوفقري فقري كردياتيا اخوا الريفكيج بردانا قرتيا واف كسي جو بزوري وتالاندكي واصلنجاج وارشتكي لشكريانا چار بزوري خلكت بي دفرامه فالاكيا جرك هقر دوبو زعبي قوت او كرنا كردجي وقتيقو او بيجن ام نكردن زعبي او كرنا كردو خبرش كردادان يعني جرك بهفلاوا بشوطي بيجن ام فقرنا كردياتيا اخو فقرنا براتيا راس شوي او بكاتيه دفري تبدا اي كرد سرهبن وعيني دميجي بكاتيه ديجي ام ما في اون ضاناكن ام كارن تكليا بهفر بكن برخداني وبرفاني برد فرا خد يعني تي وطايكو هريم آرام ويتك في برجونديا كردان ده اگر ريفبريا كهفش تناف برا و وبيدي ده هبا او ريفبريا هفش بهوريا مدى د حالتك ثاني ده تشيد بي وقتيقو الضمانات امريكيه بنشمكي قال لك بيمان مبوار كرنا وناب نسري جبولو تيخوستن بيويستغو ضماناتنا امريكي هبن جبويغو افتش بجيب بي وكا تشاول كردستاني جيهاني بشجريا كرداك وامريكانا هردو رخي كردي الهب انين وبيش روجا كردا قشبو ام جاردي ولو گلک سپاس بو برز حسن صالح اندام کومتا سیاسی یا پارتیا یکتیا کردستانی گلک سپاس بو بشتر بوناته دا جامعه تقینا بومبایکا چاندی لگوندوار حلب هجمارک بریندار کتن روانگاه سوریا مافی مروان راگهاند کدوه لنزیکی نانخانه لباجار اعزاز لگوندوار حلب بومبایکا چاندی تقیا دا انجام ده هجمارک ولاتین سیویل بریندار بون وجبو نخوشخانه هاتن وگواستن سرباری رودانا زیان مادی لجهه بویره همان روانگه دا زانین کو د انجام تقینا اتومبیل که بمبکری لباجار عزازه 4 سیویل کدنا وان ده 2000 جهه بون جیانا خواه جه دستان تیم بارفانیا سیویل ادلب راگهاند کو روز بروز و چکدارین رژیم اسد و روسیه ایریشن خواه لسر باجار ادلب و گوندوارن و گورتر دکن کد انجام برداومی وان ایریشانده روزانه کشتی و بریندار دکن جگدارین رژیم اسد و روسیه در آرمانجکرنا باجاروکن لباکوری سوریه ده برداومن ده انجام وان ایریشانده هجمار قربانی نابرا کشتی و بریندار روزانه دکن جالگوانین دینا و باجار ادلب دراغ هاندن کدوه بلا فرنشارین رژیم روسیه به هجمار که اپراسیون اسمانی باجاروک ادیر شرقی
لە گوندەواری ئیدلبێ بمبەباران کرد دە ئەنجامێدا دایکەک و پێنج زارۆکên xwe hatin kuştin. Eman çalakvanan dana xuyakirin jî ku encama berdewamiya êrişên rejîmê li ser bajarê Îdlib û gundawarên wê de 14 kesan canê xwe ji dest dan. 6 kes ji yek malbatê li bajarokê Eddêr Şerqiye, du li bajarê Kifirnubul, du sivîl li bajarê Meerretün Neman, sivîlek li Hezarîn û welatiyekî din li bajarokê Meerretül Hirmê hatin kuştin. Wekû çalakvanan dane diyarkirin ku balafirên şeriyên Rûsya û rejîma Esed li bajarê El-Has li başûrê gundewarê Îdlibê jî komkujiyek encam dan têde 14 kesan canê xwe jî dest dan ku navan de zarok jî hebûn. Li gel birîndarbûna sêh kesên din ku jin û zarok jî navan de hebûn. Tîma berevaniya sivîl jî ji aliyê xwe ve ragihand ku rejîma Esed û Rûsyê not û sê operasyonên esmanî li gundewarê Îdlibê pêk anîne. Ji wê hejmarê 38 operasyon li bajarokê Etmen'a ji aliyê Rûsyê ve hatibû encam dan. Serbarî tobarankirina gundê Rekaya û Kifirsijnê bi sedê mûşekan. Tîma navhatî da xuyakirin jî ku hevdemê armançkirina her du gundewarên Îdlib û Hemayê şerûpevçûnên tund navbera çekdarên rejîma Esed û grûpên çekdariyên bi ser opozisyona Sûriyê de li bereya Tilskîk û Tir'î li Rojhilatê bajarê Xan Şêxûn têne rûdan. Piştî kar û xebateka kêm nimûne bi dehê salan li bajarê Qamişlê Rojavayê Kurdistanê di huner û kultur û folklora Kurdî de hunermendekî Kurdê navdar li hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê di encama krîzeke di serî wî de çû ber dilûvaniya Xwedê û kuça xwe ya dawî kir. Min sor gulek dîbû dîtinek şêranî bû. Bi vî dengê zelal û delal kojikaniya Kurdperwerî û zengelora perwerên hunera Kurdî û xebatkaran derdiket. Hunermend Hemza Yusuf ku yek ji nifşên zêrîn yên hunermendên Kurd li Rojavayê Kurdistanê bû. Şahî xweşî dêxiste dilê piçûk û mezinan, xort û keçan li bajarê Evînê û bi hezaran govend û dîlan li ser dengê stran û sazawî dihatin girêdan. Piştî kar û xebateke kêm nimûne bi dehê salan li ser dêrêjehiya jiyana xwe li bajarê Qamişlê Rojavayê Kurdistanê di huner û kultur û folklora Kurdî de hunermendê Kurdê navdar Hemza Yusuf bavê ciwan li hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê di encama krîzekê di serî de roja 17 meha Heştan 2019 çûl ber dilûvaniya Xwedê û koça dawî kir. Biryara îro roja 18 mehê cenazeya wî beref Qamişlo ve birêkeve da ku li zêdê xwe di nav dost û heval û hezkiriyên xwe û xakek û perwerê wê bû bi xwe werespartin. Hunermend Hemza Yusuf ji dayîkbûyê bajarê Qamişlo ye dê 10 saliya xwe ya şeşan de bû. Zaroktî ciwanî mezinbûna temenê xwe lê derbas kir. Her cada û dîwarek li Qamişlo serbarî çend nifşan şihid halê xebata wî ne. Berhemên wî pirin ciwan lê gulê gula min sorgulek dîbû min dî ji wê vetê her wiha gurzek stran li ser şehîd Leyla Qasim bavê netewa Kurdî Mustafa Barzanî û bûne û helkeftên netewî Kurdistanî strandine. Di pêra peneberiyê de mîna bi dehên hezaran ji Kurdên Rojavayê Kurdistanê ji ber rewşa jiyana rojaneya zehmet û nebûna aramî û ewlehiyê û nekokiyên siyasî berê xwe li gel xêzana xwe da hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê û li kampa Dareşekran neştecî bû. Di salên dawiyê de rastî krîzekê di serê xwe de hat û demek dirêj di nexweşiyê de derbas kir. Tevî hewlên çareserkirinê ji aliyê zarwên wî ve lê ji ber rewşa wan ya aborî ya xerab nikarîbûn çareserkirina pêwîst ji bo wî peyda bikin ta ku çû ber dilûvaniya Xwedê. Hemza Yusuf bi helwestên xwe yên netewî û kurdwarî dihat naskirin. Dema ku zimanê Kurdî û çalakiyên netewî ji aliyê rejima behsa Sûrî ve dihatin qedexekirin, metirsî li ser jiyana her Kurdekî xezmet û banga kurdewarî dikir bi gef û lêdan û terorkirinê. Bavê ciwan stranên xwe ji êş û azar û bûneyên gelê Kurd dihûna û li kolanên Qamişlo di strand nedirsiya. gelek tiştê baş li xezîna hunera Kurdî zêde kirin bi rastî Hemza Yusuf. Gava yekemîn car di not û duê de damezrandina Berlemanê Kurdistana Federal hata ragihandin. Hemza Yusuf heftiyeke sax
تاخ بتاخ تاخي قامشلو هر شب التاخك جهازي خوا وكوما خود بر والويد شهيد داني حمزة يوسف يك جوا كسابو ونوروزي كسكي نافبانك بو جاوك خلكي الهيفيا حمزة يوسف بو وكا إيرو تش حزك يج ملطي خورا حمزة يوسف روجكي قسيسي يان قطوتيد آلي أركي خوي جواكي ونتويد نكر ببارکردنا هنرمند حمزه یوسف قامشلو و روژاوای کردستان و کردستان بگشتی یک جسترکن هنر و فلکلورا کردی جدستا و تنه گوتن و ستران و سازاوی ددل هر کسی کرد پرورده وک بیر آنی نگه خوش دی بمینو بردوام بکه من سر دیدنک شیرانی بو سر مله بیاره دستو سکسی بو سر مله سه سال سر کوچبارکردنا خەباتکار و سەرکردەیە کورد ئیسماعیل حەمێرە دەرباز دەبن. راپۆرتێک مەژوارە ئامادەکردیە مێ بەهەفتوورە لێ گوتار بن. وەکی ئیرۆ دە هەژدەهێمە هەشتان 2016 دا سەکرەتێری پارتیایەکی تیا کورد لە سووریە و سەرۆکی ئەنەکەسێ بەرێد ئەنجاما کریزەکە دڵدەل باژارێ قامشلۆ ژیانە خۆش دەستدا و کۆچاداوی کرد بە مەراسیمەکە جەماواری و بەشداریە ئەندام کادر و سەرکردەیەن پارتیên ئەنەکەسێ و تەفگەرا کوردی و پارتیا خوێر ڕۆژاوای کوردستانê li zêdê xwe bi xak hat spartin. Serkirde İsmaîl Hemê sala 1964 li gundê Tildîk yê ser bi dirbêsiyê veş dayî bûye. Di xwendina xwe de îcazeya wêjeya İngilîzî ji Zankoya Helebê li Sûriyê sala 1992 bi dest xist bû. Di sala 1979 de tevlî karê siyasî bû. Hîn di xwendinê de di qonaxa Amedeyî de bû, tevlî Partiya Çapa Kurd li Sûriyê bû. Di 1980 de bû serkirde di partiyayekî dî de El Wehde. Piştira wek sazîner û serkirdê partiyayekî tiya Kurd li Sûriyê sala 2001 de piştira wekû sekreter di sala 2010 de piştira serokê NKSê sala 2012 de cê xwe digirt. Destpêka kar û xebata xwe ve xwedî kar û rol bû di xizmeta doza Kurdî û mafê gelê Kurd e li Rojavayê Kurdistanê. Her sal salvegera barkirina wî ji aliyê NKSê û partiya wî dost û hevalên wî ve têvejandin. Beşekî ji tevgera Kurdî sêyemîn salvegera wî doh roja şemiyê 17 mehê li zêdê wî vejand. Herwihal bargeha PDKSê li Viyêna paytexta Nêmsayê li baregeha Komeleya Hêlên li bajarê Îsnêjîl Almanya ew bûneya xemgîn hat vejandin. Biryara îro jî li gelek cihûdeveran sêyemîn salvegera serkirde İsmaîl Hemê were vejandin. Bi barkirina xebatkar û serkirdeyê Kurd İsmaîl Hemê Rojavayê Kurdistanê û doza Kurdî yek ji stûnên xebatê ji dest da. بەڵێتان سەبانە هێژا بە vê ئەوەیان بیشتن داویە بولتەنە خوا دووبارە سەرنوشە مێبیرەوە بێ. لە باژارê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê teqînek ڕوودا û rêxistina Daişa terorîst ew teqîn li xwe girt. Şerofpevçû navbera grûpên çekdar û PYD de li gundewarê Helebê derket. îro sê sal li ser kûçedawiya xebatkar İsmaîl Hemê re derbas dibin. Hunermend Hemze Yûsef li Herêma Kurdistanê piştî demekê jênexweşiya xwe kûça xwe ya dawî kir. Her şad û bextewar bin.